heze gutya. Gutyo fata gutyo, komeza ifate, fata gutyo uko nguko. Guys, muraho neza, reka tubasuhuze mu izina rya Yesu, tubahaye ikaze kuri Rwamika TV. Aka ni akantu k'agasebeni twari tuzanye ngo tubigishe. Uyu ni wa mwanya wacu rero nk'ibisanzwe tuza dufataho kwiga gucuranga. Reka tubahereze ikaze rero. Reka nongere mvuga ngo niba aribwo ukigera kuri Rwamika TV, ari ubwa mbere uyigezeho utarakora subscribe, ndagira ngo tukubwire ko iyo ari channel ica amasomo meza yo kwiga gucuranga. Niba aribwo bwa mbere ribonye, rikurikirane uryumvire isomo, nurangiza uze no kureba mu yandi mavideo yose no kundi ibintu dukora, uduhereze subscribe, ukore like. Caho amasomo meza ajyanye no kwiga piano, kwiga sebeni, kwiga igisirimba, pe kabisa turavyigisha kuko bisanzwe. Rero ni mwarimu mbangutse muvugana. Tugiye rero kwiga aka kantu, reka dukomeze. Guys, aka ni agasebeni ushobora gucuranga mu ikanisa, kwa kuntu abantu baba bamaze kuririmba, bamara kuririmba bacecetse ari wowe ugiye kuryoshya umuziki. Ni akantu ushobora gukora. Rero ukuntu ndimo ndabikora, kansabe cameraman agaragaza. Kankwereke, reba hano kuri light, ngira ngo base mwayibonye. Nyine usa nk'utitiza intoki, da 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 da. Nakoresheje stage kuri light 1. Mbibereke. Nakoresheje stage EP kuri light 1, kuri light 2 nkoresha blaze section, akaba ndimo ndakoresha passer 750. Hanyuma kadusubizemo.
So muraza kwihangana rero ntabwo nabikoresheje bazi neza, akana karimo kankamera ntabwo kankameraga neza, kubera ko n'ubu nyine ninjye uri muri kamera nka kameramani mfite, rero mbonye gasa nkaho katarimo kubyerekana neza, ariko ubutaha nzabibereka neza. Ngaho mukurikirane aka gasomo, aka gasebeni, utabibonye niba nihuse muzambwire nzagasubiremo nabonye umukamezi. Kubona umukamezi bisigaye bigoye kabisa, mumbabarire cyane nyine mu gihe hakiriho iyi mbogamizi. Murakoze, ndabakunda.